Namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya namuntu of course ta khi rola Gagash. Yeah, na ta mhaka ta endlita ya yena of course lo so kwana ta khi ya ka muranga phanda ya xilo ku vavini ma. Yeah, nga za hosta nkarhi. Yeah, let's go. Ya le ya Gagash se khi hi vona kahle swi nga pendwana yi nga kahle. Yeah, I think swa fita ku hi nga yi review leswi. Let's go. Uma ungakholwa uzasebenza andithathi chance. Ashibini Gash man. Ka hambana makeza. A ku na mulanga ri busy hi nchumu wa all working wo tirha ku hambana. Okay, on vuya ka engelia. Ku tirha ka hambana. As you can see, I know I am by chinga loko kereke and stars before you penda pendiwa yi va kahle. Amar you can see ku ri a swi saseke ni mpela. Hayi ka yi saseke. Let's just be honest, mina ni munhu wo hemba loko a swi nga ri kahle ni ta vula a ni almost wa ni chava nchumu phema ni tlhavele hi munhu that's why mi kuma ku ni va ni ri open wona loko ni vulavula yi saseke ni I approve. That's why guys I'm zama swi realize i ku a ni tlhavele hi munhu so mi kuma ku opinion ya ta I don't really care yi sasekeni I approve. Let's go. A ku na mulanga ri busy hi nchumu wa all working wo tirha ku hambana. Swi ya ku hi nkarhi walowo i va yi langutane na yini. Loko i ri ku tirheni swi ya ku i langutane na yini. Yeah. Gede leyi hi ya ku vanga mpfilumpfilu etempeleni. Gede leyi ta ku vanga mpfilumpfilu etempeleni. Nada yo or diva ngen mpfilumpfilu ti updates ta kha ti ta mi ta surprise ka kunene ku beef yi te hi kwihi mi ta yi kuma a yona a yi sasekeni as you can see ko opinion on nga va ko opinion la ku ka ha ta ti beef ya okay it's funny yeah to titi munhu a ku va ku robini yes i nga kwalowu nsinya i nga ya wu endla walowu nsinya ni vula nsinya lowu nsinya lowu a hi sunguli kwala mara mpelampela ya swi ta ku tekela nkarhi wo leha ngopfu a kuma i khindla gede 10 days hinkwayo ri ku ndle ka gede so vulavula hi swilo swin'wana leswi na swi twisisa swa xivongo engandla mara nsinya lowu ke to yini n'wana mani un'we mara ma ti vulavulela un'we ma ti vulavulela you talk man as you want as you please se na laha xigedani hi ta xi faka la ta faka xigedani ivi la sayitini la faka house number ivi hi ta hina lava brother ivi hi ta hina lavaya wayibona nalo electric fence ko yan'wana gede le hansi le a no mi kombela electric fence before a yi heli mitirho yale hi mi byerile ku ti-project ta mati heli ze ni sungula xilo and take the chance hala xi pushing this time around a xi pusha the man xi ve fast swi endle ku yi nga pfula va se heta va fanele va ta tandza ti-finishing koko and then we come this way na swi tiva mi vulavula swilo swo tala ku ndlu ya mina kereke a na swani mi cincankanyi a yi sasekeni yo nchumu u na right ya ku vulavula leswi lavaka swo but swilo swa ti endlekela it's not me rhandza ka Xikwembu and ku vulavula ka munhu a hi leswi ku vulavula ka munhu a hi ku rhandza ka Xikwembu ku busy ti-painting la mi pfukile mi se loko va yingina katsongo nyana why you lose quality na yona haleni you lose quality live ya Gagashe yeah mara I can still say n'wana nga ni vumbela ku English leswi nga swi kandziyela i nge swi tivi i swa phula leti ti-bally straight loko mi nga swi tiviki ma titwa ti-bally straight lexi i ti-bally straight leswi fambaka laha matlhelo le ka ti-balcony leswi i ti-bally straight if yi nga ti tivi n'wana ka leyi waterproofing va swi tivela ku swa ti-waterproofing i ti-bally straight leti i ti-bally straight
famba ku le ku la masayitini ya xitepisi na laha ka tibalcony liza Bali Street ta swi tiva siku rin'wanyana yini Okay. umsebenzi wa kujayivisa abantu umsebenzi wami ungakholwa Oh, you look slide the pulley. I can already see you look slide. Sebenza andithatha chance wayitwa ngoma le uma ungakholwa buza ngomculo wami ndiyasebenza andithatha chance hela siku rin'wanyana ni ti-problem ta mehe ti ta hela ti ta khandziya bazi Ngakho i-pushini swinene. ti ta khandziya bazi Loko se ku ta tiles na laha hansi la already a swi pushini demon. Congratulations. Congratulations Vaspar. mi ri madaya hi nga ta ze hi famba hiwa mara se ku almost ya almost namuntlha mfaka rhino light la That's the ladies we can see. Ya ku biwa ni ko. yi fakiwe se Bibla. i khale munhu i la ku lala Yikulu na le la ku henhla. lala munhu Ku zava ku kereke yikulu. A ni ya ringana na hansi. so hi komberiwe ni tiva ngopfu loko ku ri na leswi a ku na xi mi fanele mi nga xi tivi fanele mi tiva xi xin'wana na xin'wana hi mehe a ni ri mi ni tiva ngopfu But from la kombina yikulu. It's beautiful. kahle xi tindlele room xi tlela xi ri wexe la phela xa la vona xi tlela xi ri wexe xi tlela toilete mara xa tigedli xi tlela xi twaka Ho toilet leyi tlhela va yi ri separate hala. Swi kahle. Okay, swo ku swa masiku lama ho toilet yi separate mi vonini even then hala kun'wana xo gogelo ku va na bava hala. u kuma ku xi rhange xi pfula xi pfule yindlu ya mina mi before mina yi pfula u kuma ku vawa kwala sa leswi a swi hangalasa hi bava ya u hleketa ku ta ku yiveni va ta ku tlimba kwala va tlela kwala Hayi yona hayi. contract to tala ngopfu na hala kun'wana Already sasekile ha kota ku swi vona even way before yi hela we can see ku ri a ya oma rhino light laha ku ta fakiwa pende ku pfala laha hi diglass leti ya mani wa kona na hala Hayi kulile. pendiyo va hitini va rhena ku swi ta ku va tlilina silini la va rhena ti-tiles and all those things almost done loko ti ya ku august la se yi ta va yi chayini loko ti ya ku august yi ta va yi chayini July August. ta va se hi vulavula swin'wana august yi ta va hi vulavula swin'wana A xi bini. Ho le ho na ha ri ku na bathroom. swilo Thoti bathroom a henhla. swilo ku humelela but you know how it is people you know how it is yeah ta jika uma ungakholwa buza No, ro ku na one bathroom. Ho swo ku ta va yi ri and stuff. Ku va henhla two already. andiyithathi cha umsebenzi a ri ta vona, ya se xa rhino light xa xihume Already la le homa 4. xa dlaya Already la le 4 the toilet like the bath 4. Ta vuyela. la ground floor la xikubeni xa rhino Boy le quality luze quality gagashi la swi nga ha kombi light kahle swena. xa u tiva ntirho wa xona Is that another bathroom? I think so. loko u ya chaya la ta va se ni lo sala hi mapunapuna manene a yi chayi ku chaya u nga ri khale kwala tin'hwetini ne ni ta va ni ta ntlangu ni ta va ni endla ntlangu ku nga ri khale kwala tin'hwetini a ni ri ta ndlanyana phati ya vaaya mara ku ta nga ri phati ya vaaya ku ta va ku ri ya phati ya ku mi naveta yindlu va ridi yani Yeah, no.
a no hlaya ku pima ku ri kwala xikarhi ka tin'hweti ti taku letiwa tin'hweti ti taku ti pfurile xirhungumo yi tshikile hayi okay. Se haku le ku tekeni hala ka murhangaphandla Benny Mayengani the president yi le ku tlhavekeni ka mbilu leyi and yi le ku trading post leswinene ni fike kombisa ku player of the tournament so ku ndleka yini master T it's because a kha ku tlanga Argentina na England. Game obviously you watching asho boha ni yi vona if you know you know a game ni langutiseni kahle swinene hala ko va nyimpini guys game loko ri hola ku langutisa ku va nyimpini tifoul leti nga humelela la referee yo boheka ku va at least yi tirhisa spirit xo va xi twisisa ku va semi-final ni nga swi vula tano tifoul ti tele mi nga mi swona ku ri tinyimpi ti kulukumba swinene ku na many instances laha hi nga ta vula ku laha ku fika ku ve makhadi and stuff ngongo na goalkeeper leya ya England na yona fike yi humini ku ntisi but swi twisisekini so loko hi kha hi langutisa game leya yi ve fair murhangaphandla leswi swi ndlaku la no it's wrong tigol leti nga nghena la a ku vanga na robbery let's just be honest tigol timbirhi leti ti nga nghena a ku vanga na robbery and hala ka England a hi vonanga robbery maybe ya penalty or anything so unfortunately yo biwa England. Of course Messi tshama kha blame ku he xave FIFA swi na ti-game leswi ti nga fambisa swona since a vo sungula ku hlangana team yikulu kumbe ya matimba la a hi ta va blame njhani why Ronaldo a nga winanga ti-group stages wa nga khoma number 1 because a ta hlangana na Argentina swi n'wi tsandzile so u la ku blame njhani Messi wa vanhu ku kombetela ku i FIFA yo tsandzeka and loko ri koko wala ku lantisa la loko ri swilo loko leyi nga xava England so yi nga xava I mean yi nga xava game mos hi ku nkarhi lowu nga ngeteliwa a wu ve even way more hi ku la I remember a yi kombise ku yi fike yi chaya mani hi lava ngetele 9 minutes but loko ya ku vo 11 a ya ha ri ku tlangeni match koko a ni koti ku ni screenshot la ka DStv ya mina yi komba blank loko ni nghena ka DStv la a ni ta mi ndlela ku game yi va yi ri ko already loko ni chekela ka DStv phone la yi komba as a blank but I think na munhu a nga screenshot i mani Porsche kuna someone man i mhana Porsche leswi ma swona ku timinetse a ti hende hi tingani la a va ngetele 9 minutes mara timinetse ti nghini ti fika na va 11 minutes na ku hi nga yi cheka 11 a na ha hleketi kahle ni nge swi tsundzuki kahle kambe na kota ku cheka mi ta va mi nga swini ku ni chekini la but okay u ni cheka to be exact ku yi chaye hi timinetse tingani va hi nghenise hi tingani timinutes ka 9 minutes let me quickly check. Okay match yi chaye at exactly 11 minutes and 44 seconds and stuff like that la gaming a chayisa sweswo imagine ku ri ke a ku ngeteliwe 9 minutes so swo ku tlhe yi hindza hi 2 minutes and 44 seconds leswi nga fika swi ndlisa xo kwala ni verifyini kwalani ku swi ndlise kwini kwalani and stuff like that so a swi rhongo swinene so swi nga vuli ku England a yi xavile loko ku futha ku ngeteliwa Argentina hi ndlela kha ku dyiwa yona ya ku ta ve switori swin'wana swikulukumba ngopfu yisi ku katsakanya game leya France a ni mi voneni guys mi vhoteni naswona se mi vi mi ta cincacinca ti-votes van'wana leswi nga fika swi humelela vanhu vo tala va kombise ku no France ya ku hluleni ka that game vo tala mi ve wrong completely wrong because na ni screenshoteni ni fike ni screenshot loko se game se yi sungurile ni ri ku tlangeni ni screenshoteni timinetse a ti ri tingana ti ku 21:42 game a yi sungule hi 9 o'clock vo tala mi kombiseni ku no France ya hlula at 68% not leswi hi swi vonaku laha so significant portion ya vanhu va kombise ku France yi le ku hlula hi tiphesente ta le henhla swinene mara ku fika ku hlula i Spain and stuff like that. So hana swi tivote ni vekerini vanhu mi le ku vulavuleni tivote ni vekerini hi date ni ku vutiseni ku ya hlula mani ka World Cup hi ku langutisa laha swi tlileka vanhu vo tala va ta sapota Spain hi ku already yi le ka 70% as mi swi vona kwalaha so we shall see ku ri swilo swi ta famba swi njhani se hi vone swona ku swi ta kha swi ndlisa ku yini and stuff like that so mara mina as Master Tin Rain mina Spain na yona na problem na to me team leyi a ni la yi huma hi yo France mani na exi na Spain futhi la Messi a humaku kona so Messi huma Spain wo vula i kulele kwalaha swi tiva i kulele kwalaha ya national team ya Argentina but i kulele Spain so it can go either way ku lala ntiso Spain ku tala futhi ti-players ta Barcelona so Barcelona hi la Messi na ku a nga kulela kona so
late game leyi koko rona defense lobe rona defense mi boha ku ya support Spain mara i ri mara swa rona defense ma i ri mara va kha va tsutsuma ku yiwala na hala hayi swa tika ma leswi loko ri amukeza subscribe anda kombela mi tlika subscribe amatsala va nga xavetela loko ri cina ro korhamela i nga ri xo rhuketela manito masi ya tlhavetelo a ti karhali ku hlometela swa vukhezani swo karhamelo i nga ri byo rhuketela i ri khezani wa bengulelo bengula manikhezani wa bengulelo bengula